And now why be Oboy Siki so count Oboy Siki. And them ko who video be Oboy Siki can ya ha me pa yeah. Because you see nyame bi wo ha aya na yedidi agro but ye nuanem ne bi ne mpenifo bi ka asema na nse na me hu se eyi. Yes see eyi ya Dabo. Akwara ne kwatekete no ode eyi ode Oboy Siki akọ court. Ena na me kura na me ni metimu kasa se oh Oboy Siki de a nice man obia he's an interesting character ne ade enti me ka chem team so oh adentina ya Dabo de Oboy Siki kọ court but anopemi na man na me ko hu video bi a Oboy Siki e ka bibi Oboy Siki so asantini ba pa o yeah asantini mapa che se onye ofri enfa Oboy Siki kro asantini ba pa but o kan bibi ende avenyon ka wi afonyon kan o Samira krampo de omokunu kuna se na start won Samira ba omia onu kwede ansa na won se na obodutu ato Samira in Ghana ne America se meji tuo abeko Ghana na Samira ba omia ntira mama mbeka se ma mebufu se Ghana ne America nyan tokwa gente ma mebufu Samira ba omia ntira meji tuo aba Ghana ho enti Oboy Siki aka sembi na me hu se Oboy Siki minim de ogina so emaneka asasem no. And I want to know me pese me hu adekode ti a ade a Oboy Siki gina so a e man kan asasem no enti me papa kresre because papa me negotiate papa text me osre papi ade ne de ade do na din o me for pikura text me say asra me kan papa text me I Mr. Taylor text me see esi enyi ni pa me sa papi me mo mi a na me you e Bobby three the is have me open master papa Bobby but still negotiate and that class Bobby when you use I didn't fa e wo say wo hwe me papa because when you Bobby papa sre Bobby my body mom ni afro but you be di komo you transfer negotiate azana you say it Bobby wo ticket no e ye bom but e bia economy no betrem ai Bobby. And I say, my first class and negotiations no do so. What's Bobby text me? Bobby, I'm show. Papa so text me. I'm show. Iti. Minima sama Oboy Siki. Akoka. Minim so Oboy Siki asantini ba. And me hu video no. You see free. Oboy Siki free. Ni krom ye. Crow from. Ofri crow from. But video me hu ye ha me pa. Iti. Minim de ogina so man ka sa video. Asam no. Enti sa asem we me pese me hu full video no mesremo wa full video no ma me hwe Oboy Siki ne ka asem we Oboy Siki o last na fe no no ade abodi ba abonti ya me di mani abehu no okay asantefo ebi ni machi Oboy kan Oboy Siki o last na fe no no ade abodi ba abonti ya me di mani abehu no okay asantefo ebi ni machi Oboy kan Oboy Siki o last na fe no no ade abodi ba abonti ya me di mani abehu no okay asantefo ebi ni machi get this Oboy Oboy Sesia no me nima de kro a ohun ye man kan asem no enti ade kro bia ohun ye no moma me hu ade kro because I can't stand here and judge and okasa no ohwede kasa bi ye pa o se asantifo ni bi enti member obi ngina no nkosi bone se wakodi otumfo atem ana wodi asantifo nyina atem and ohwede kasa ma odim asante kasa no onim nyansa wa asem a wokanim o se de ende ye de a kire no a wehu no ene ne man make sa eye statement me won se nipa bebre bi di natem ene ntina meka ho asem nti me pese me hu de ye de kire Oboy Siki a man bi na no ka se ono so ya santini na emom de ye de a kire ni nti asantifo ni bi agimi eno na me pese me because me won se nipa bebre togu ne so a omu di natem ga ne kura tiem se hey Oboy ene na me tiem do se asam no tumi nipa bi o tie ge no wono se hey Oboy inti eno na ma me hu se o last na fe no no ade abodi ba abonti ya me di mani abehu no okay asantefo ebi ni machi Oboy kan Oboy Siki o last na fe no no
Adiabo di Babo Tia. Medimania Behuno. Okay. Asante for. Ebinimachim. Hey, Oboy Siki. But me besa me hu ade amode kire no because bibi ankoka bibi anka bibi nye prede. Inti sebio yetiti abetie so na de cha no na mpinifo ne kan ye se ahoma den enam dua so ne hu soro. Ena yasaka se sebio akwara ope adekoko ehu no ye de damrama kokko ne kire no anase akwara ode ka beba fie no sebio otija ho ana obobesia na akokko a anhye no odane na onsechiche mpenifu na saka ye yese ade bi nkoye na opese koye a obetuma fresh ade ni nkoye anase sebio bosuma ne se ahye ye nsoma no e wo sebio edwaye enti ebe we nyina wo ho mpenifu aka ade ato asamase enti so Oboy Siki Oboy me pese video na Oboy hu ya na de mo de kire no e mana kasa asa emu odu no mo menchi na munja atenie no se ne be yeso ye meki ye conclusion a ye tumi a make ye conclusion. All right, mo men nkoye ni ye de se ye dwuma ne se ye chirichirim. Now also be atiase maka chem say in the next 7 years no meti sorry na me platform we beti sorry me was 7 years to start my church. Reverend K and a dahono rabbi and everything and Reta and Pilate has to say and Pirate wants to say it is 7 years meti me therefore when they were gathered together, Pilate said unto them, whom we that I release unto you, Barabbas, for Jesus which is called Christ. Whom that I release unto you, Barabbas or Jesus Christ. And nana eye nimako ekano. Whom that I release unto you, Barabbas or Jesus Christ, whom that I release unto you, Barabbas. Inti dia na oka no injudwemu no nti baje se bia oka sembone but ne Latin Barabbas. Therefore when they were gathered together, Pilate said unto them, whom we that I release unto you, Barabbas, for Jesus which is called Christ. In 7 years' time, now I started a shift a platform we ye de betia sorry, ye be kanya me sem counseling there dani ni pagine because in the next 7 years na NDC a dani Ghana ye him say beam ne bie for the 41 man or 7 the aka no na beam ne bie inti me was 7 years 7 more years a me ginem me wie ya say na ekọ and FSA akwa here o should be old picture now your picture we are I'm on for kick picture see no do me akwa be a nice guy oh girls no mo for na guy the baby efe I Mr. Alan Cash and so share me I was Mr. Alan Cash me ni chia now share me ni ase kakra na masunti I was Mr. Alan Cash pa intimi this software say ya na beye inti girls no munyina momfa picture we enye mu screen saver ne ade obi afro no hia Kevin picture han obeye sofo munyina monka na se ne beye imre ni du a ye frame Reverend K nipa ya oye ade so wa ye me aso ne fine aso no wati me nim nice bebi e pade nyina we ye frim ene ma no wa ye akwa ya akoi wa me ni na to ye wa brush me nim sana me sum ya nice o just say I'm on for being but it's all good. So I like to say yeah the best so it's exactly 8:47 PM Ghana and my advice to mini animal creamufua mo chiriwia we I want to advise to say mama ye nyina ye hwese ne nye chiriwia no tete no ye nyina ni creamufu ne nyini ye efri zongo na ya da beduru ha mama ye tutu ye hofo mama ye encourage omo mo a mo ye malamfo a mo wo zongo sa sebio mo ye azumi a mo dada ankofo mo didi fa ase dompe be hia mo a mo ye malam sa mo ye azumi mo a mo ye chiriwia a mo nka no kura sebio obi ni wa na makwate mo ase adi obi ni wa na masada akɔbu pan no adi obi ni wa na makɔwie kwan mu nam wa wo ya azumi a onka no kura ɛwɔ onyankopɔ anim a wo dada nipa
ye catch them say onyame show de oye bi onyame show. And we need to advise you nuanum nkremofo bi amo ya azumi amon ka nokre. Obu a ya azumi no otwempra. Anadwi or penintama na bo 6 fast no kwesho be ma dem na kwesho ba dem. Obu a wa ye nkwan siwo. Azumi time ye azumi no na onemu na okọ abontin ba bi okuta stars ba na wabie so na wayi ba ko no awe na okọ enso oka che nipa wo mantem so oya azumi munyan saa de no mo amoye eye chiriwia fo uyefunu to ho uye chiriwia na o peshawama uye chiriwia o di yogurt uye chiriwia o no malt sie uye chiriwia na wangata wakoto eye elewonyo abehye dem o nom. And intina ende ye advice bi ma obia eye alhaji eye likey and this is an advice we want to give to everybody. Me menya eye America kribini enhwe eye consequences ene de ebeto so ye nkremoni na wo ye azumi na wo didi abra wonim se edi se wo didi ansa wo break chiwia na eye likey e the advice na ba mo me take be 5 minutes ne enhwe de eye problems a obenya enimguase ebeto adia alabama na to so wo didi abra wo ye azumi. Hey, na kasa de be so ha. Ni didi na kasa ko sama. Na what he? Ah, for me ko hospital. Ya be ko me fa ko fie na mo mpe bi money. Na e dey na wudi. Enye fie yale. Na e fa ya de. Hospital yale. Ah, na wo ya de asa bi akasa hie na wo be fie no. Ya fa nya fie na de ko na e fa na de bo me why. Ah, bo me fa me ko zongo, fa me ko hospital why. Hey, ya sam ko. Hey, tobo. Mami, kasa be a. I drink you go to drink kasa na sama. Go to drink. En ka wo me ne. Ai akwa nu me ne de. Wa we hu na mi na say me ne kasa na guso. Besi. Na akwa de he. Woyo. Akwa de he fa. Yes, would you answer the same? Malam Karim. That's all money. Hey, money now. That is a worry now. Oh, we are to hey, that's the young Korean Pekawa. And I'm a phone. And you don't go, yeah, Pekawa. Oh, yes, some cranny. I bet so many more. When do you come in? Woyo. And I want to yell there. Monsieur. Woyo. Baby, I made this uncompleted building. Oh, Allah, Kaya Femini. Oh, Allah, Kaya Femini. Oh, Allah, Kaya Femini. Mean to be from a penquas and what time you turn home as when you be more. I bet you and what me say, Mimra is going to hand a bush and forward.
na me fa me to omani na omenye de omomra ho na afi ye no place mi ti openye me ba ya la ilaha Allah Allah akuma what you say I am Malam Karim an kasa ana wa kana asem no because Malam Karim won for actually one dia agro pizza maloto dia branti king ebe ye no kore every say Malam Karim ene echina sei etimi de mi gidi se Allah ena yi ne soka hwe na soka Dabi anti Nikita what one number what the number oh me jeni number wa for the doctor ne anti say aya no kure say Malam Karim ana me bo se na mo nyinya na se de anya sabati aya ti ani ba ya ma me frɛ Malam penyim wala da didi me ni ati obi ya zumi de na kasa ehia Malam Karim la ilaha illallah Malam munji kama Malam Musa kasa mi ano abeshi ni minim o kasa mun gode ma Allah isuru yi magana Malam tell you na sema en kasa ehia Malam Karim we no me frame say nkona mi anya se bi anya no kra namba ne na enko namba ne enko yesi ni minim ababo ni minim gode ma Allah la ilaha illallah Malam munji kama Malam Musa kasa mi ano abeshi ni minim o kasa mun gode ma Allah isuru yi magana Malam tell you na sema en kasa ehia Malam Karim we no me frame say nkona mi anya se bi anya no kra namba ne na enko yesi ni minim ababo ni minim gode ma Allah yeah hello doctor doctor we dem you sorry na ye fan say mabemu abusuafo no ho na me bai me kire mu twom no mo so mo nyinni se Malam Karim betima ai bibia te sa entina mbese nka wo confirm me twom no mu se no kre se Inti we nyina ye futuo Malam Karim, Malam Sanu, Malam Abdullah, Malam Abbas, Malam Saidu, Malam Abubakar, Malam Muhammad, Malam Isa, Malam Shafiq, Malam Abdallah, Malam Razak, Malam Mustik, Malam Malam Fo, we ye futuo mamo. Ye ya azumi na mudidi fam mun kremofo bia ye ya azumi na mudidi fam obi anka no kra nkyere mo munjai na Allah mpesa video we ohwe o so di tu ehufo Malam Karim koya ade eye ende obi ehu one day onyame be bie woto one day onyame be bie woto wa wo sora no otambuta na wa yesa de okosa nsuo unim se nyensuo na okosa munyina onyame hwemo ada onyankopon be yi muso no Malam Sanu ene ne ya kye ni Malam Karim na ne ya kye no enumode na kwa wi nam na wie nka todo mpere to twene ba wo se bonsam so de wo ye adwuma ko enim bebi onim begu asekese because nanka bonsam anka betuma ka se wi nam no nko na to dompe no ba bonsam pese ne gu ase nti o se wi nam no ne sa mini dompe no we bia wo de enye dompe e bia wo de bia ba woro ho na condom hye obema ho ne say na ye ya azumi na ewia ketekete condom hye obema ho ebia wo de na enye ebia sebio enye dompe na beba mia mirim ebia aketesia ebia wo ye azumi wo ne nanam wo pagya wo yema ya afi na 8 pm sachet de miensa eya tofom sa nyoma we nyina na editumufo munyi mu hu free sa nyoma we mu na eya bosum ya kra onyankopon ya pra ya kra ho ama bibia gina na so no ye ndi onyame asam so ebia na enye dompe na beka wo hye minim ebia na wo de sebio na wa fra girl bi Malam Mua Hajia Mua na mo ye video call sextation na ma woro mo na beto abontene azumi mre ehu ebia wo de ne de enye dompe na beka minim ebia na wo de no eye foforo kura na beto enti ade ne de mumma ye nyina yanka etirimbom na yanye nokura yendi nokura nkyere Allah na yemfa ye frunto ne mbompa ye pa na onyankopon enso enye de emboaye enti sa nyebo nyina eye futu ayere maganafo
wa wo hwɛ me mema obumfu we nyina yɛde boaboa yɛ ho sɛ ne bɛyɛ a yɛbɛtumi sɛbio akyekyere man no na yɛ nyina no onyame so ate nanim akyerɛ yɛ malam sanu malam karim na go de Allah obi gire kyerɛ no obɔ fans we ni nyina ne efutuo sɛ malam tahiru malam kamil malam me bobɔ me namfo ni nyina din menka sɛ ɔma yɛ bibi bɔne ba me kyerɛkyerɛm malam tahiru malam tahiru malam kamil malam mustik malam razak malam bodyguard malam munjamu me bobo malam fo nyina din malam munjamu obia nya ni chiri wia pepepe malam bawomia salakao politics inti and the malam fo adane akromfo malam tayiri malam fo amuwo wo town nyina ya ka kire bu nyina mundi de kure be de metuma kan mo no enti ade ne de be hyehye so onti ase a wa problem weni kuma kokoda weni sun kuma and the wankasa wasem Arabas. Therefore, when they were gathered together, Pilate said unto them, Whom will ye that I release unto you? Barabbas, or Jesus, which is called Christ. For Barabbas. Therefore, when they were gathered together, Pilate said unto them, Whom will ye that I release unto you? Barabbas, or Jesus, which is called Christ. the NPP cannot be underestimated. The MPP of Darocha, Sakiskek, Victor Usu, Kofi Buzia, Professor Edubuahe, Alajete, J.A. Kufuor, those men of value, those men of integrity are not what we have today. I tell you without mincing words, the 5 people who are contesting, wanting to be flag bearers, are just sankwas. I tell you without mincing words, the 5 people who are contesting, wanting to be flag bearers, are just sankwas. I tell you without mincing words,